Ako kori ke hufanga mo he talamalo fonua mga he talafatapu na e si moa kia tali nai. Kai ata mo whainga maari e koni ke tauki ai ahi mua he whainga maari e koni whapofonga. Lava ke mau whainga maari e ke mawakai ange o pape ke sai tau neti. Tau teknologia tau ama kuia keti. Ku ihelai ne foki ku iai ai whapofonga PAULA PIVENI PIUKALA. O ku mai heni ke whahoko te tau POLOKALAMA ke wikendi. O ku tatale rei foki mo tolu ko tape, mo kau mai ke POLOKALAMA. Mo e whatawange e ongo le rei atu pe tau POLOKALAMA ke te mo tolu ki apina. Kakapau e ai ha parapare na teknolosia pa mo manatui o ku o kou i wawa wau i tangatapu piveni. Mai tongani lo wape ai a ko e taha ia parapare na te tau whiang hangai mo ia ko interneti. Ka kuma whatanga te ongo le rei atu pe. Piveni malo da mai ahon o ku ongo atu pe rea konika te koe pe i kai piveni. Io. Malai tau lava solo io ongo le rei mai be. Oh, okay. Kolo pena ku ongo le rei atu ka te koe hena. Te veha ke piveni polo ai ke hoko atu ta POLOKALAMA ke lava e weke ko osika ku veha ke tu kuia i tongatapuna e mangahinga ko ia kwa hoko wikendi. Koia solo. Ku hufanga te be whatapu e. Koe na foki mai foki he pong heng tu site. Mo talo me ai mo e. He mo i kina halo pe he. Ngai fu atu me ani. Lahi e. Funky isi upe. E whikawa pe mo e alaini. Whikawa pe mo e hopo koini ai ongo tama koini ai puke. E ka polisi. Pena e lava ta ne huki ai. Ki he ke ono ui e hopo he oso no tuanga mai ki nau he aho tu site. Mea pango ia. Mosoni e? Sia ta koe mosoni. Mea pango ia koe ne koe tawau ke whainga tunga pehen. Ka ki au solo tokoni au pitoi. Koe kusio koe aku. Kusio koe aku. Umea nie me kai he tau anticipated au tole hoko. Ka koe ne hoko. Ka unihanga rewa o expose mai e paloparema. O ku hoko. E fu he fu. O whaunga lolo tonga e. O ku maari e mea koe ni he ku. Koe kusio koe ke utiki te. Kai ha mea e ala whamoni. E ala. Kai he utiki te koe o mai o whaila. Kai there is nothing of the element o ku te naumalawa blue. Aki pe he koe foi puke pe he foi laivi. Pea assumption pe mea katoa. Koe au ia koe ka ne uhu. A koe kia ne uhu no ui koe hopo. Ho kore ia he talatala ki ke toloi ki Februari. Te kei ke nau mau. Koe whehui pea kuia nia solo. Ahe ua ono na nau puke ai o tuku pirisone o tama koe ni. Koe ahe ua ono.
Au ke a ho ni o ta mai te ke mau na nga we na to. O se hui le wa ku ha buka me na puke ai. Ana puke fa hu. Ko e toki puke hataha halawa I ha fa hinga fa mo oni ke ne o mai ke ala pulu pana ore wa kore ke fa mau matunga fa moni ko o kwa ele meniti ala o ku mau e lao ke puke mai na o ke fa ke Pero fa ke ko ya fa ngata ke ho fa val. Ko algo no a wa no osko ya ko una utala mai ko ya kapau na puke he ho fa val pa tuang pa ko ni ke tai mo we ho pa tala mai o kwa ke na mau pa ki winga le ko osko fu a wa no ke fa na nga we Pe ha wen ge ui ge po na o mai no fai na tu aki pa tarange na do ge fa mau. We ka ta ki tolo ya te hopo ko ini se te ke mau nga we ka polisi ki ai. Kia o ku tai mi go tau fi ui ai ata mai le rei. Pe o ke fai go nga we fonuani. O ku instructed na tolo is a reason. Pe ku ha mafai ya. Pe ku ha fai nga mafai ya o fra wow. O abau ya ka ko ge lo no le rei e ko ga fo ko tale me nia ta fa da no fo ke solo no o mai ma fa io tuku he sino ka ke mai ma fa io to hi he lao so ko no mau we pe to ton ge ma hu nga ia ka ta ki ya ke fa ton me gon ko ha ki ai he ta mani te na I he ma fa ia I pe e mafuri e mafa na roto ke pehe ho na family to na tolu ke puke o avo farahu pe tuange mai o te ga hatikite ke ta pe ko hamea ke ni hanga prove elemeniti ka ko faka papa wa tu au solo hala mo ha foi tikite ta hante na lava prove ka mo si ore mai ge anga nga we e wai pe elemeniti lao o te lava o mai hanonga fa mo ni ke hanga substantiate ke nau are ke sini ko lau ka to ai ko utikite e piveni ai o kumahu inga pito e tau mau ha constitution e pa mahalao ke tau mui ki ai ke ko nga ko me ai falala kakai e malu ai fonua ko nga ka pa pule lao pe tataki aki fonua lao pe tau popo I foki ke tataki tau tolu he lao mo constitution ne ko nga ka lava ke ongo I he taha kotoa o ku malu ene totonu pa mengahi mea ko fa hoko ko mea ko o ku mahino ku fa ke ho ha I he mahino pito pe mea ko na fa ke pitio ko taimi ko na puke he ka polisi ko a soni na usi ho ki foi pitio taimi ko na wala ta ko puke lo tonga fa live a son o na wala ka pe ko no fa no he live a son pe o te mo te ku mi holo mo mai pe ko ko live ya pe ko apio puke a mo hu ma ka polisi o puke ko na ke ave pe te polisi ko fehere pelu na mo fehere pelu na mo almo ya Amazonia ya le pelu ko va papa pe na edri he mu he melere pe alfu na do ko taimi na ukamata ya ngo iko ange ungari ke he ai taimi ko na faya puke ai imagina na ke ma u me ai ke pe na ma u hele pelu ka ko fa hona ki hono fo I tuku fu loa o au ko ni ko ke patok tuku ange ku fu lahi ange fu o vai he me tu tu ne lape tu ke ka pau ko tu unga fra ilifia ange ko ni ko na uhinga o ke malo society he na video me na o te malot mo hele pelu o tu si aka ha tu ke ka pau na uhinga ko ke malo society ka wa ka kai na ka ke o malo o fe o wa ka ke da fa ko ya fechalo Oku aquí an miti mai Micah. ko ya jolo ko me ko na uhinga ki ai
Ai kai ke na lawa mui ke ngai whakatonu lea mo ngai whakauhinga whai me whakamauanga. Nai ai nai koe hopo koe aku e whakailo ko oku pe bribery. Nai ai ngahi mea nai o mai me interneti koe. Koe komeni mo tohi. Kai kau pou mo kau sponsor. Koe pehe koe whakamau. Hei kai te ke lawa o mai ai mea me interneti me Facebooka. Ko ha whakamo'onia I he whakamau anga. E uhinga koe ni. Ko o sprovenia. Koe mea koe ke rea aki he Facebooka. E malawa peia ke lahi hono whakauhinga. Hange koe ni. Koe whai koe ke tawa koe tāna koe soni. Whai koe. Kai whaka eke koe kau polisi he na wan koe kau polisi. Poko whe here. Ka kukuia te soni hono tuke o pe atu. Mo maa to'o atu. Ko uhinga soni a ko hono tuke ko ne fuhere ia. Ai koe kusho ke ko tapaka ke tawa ko fuha mara. Ai koe ke na wo puke pa eke ke whatotolo here. Masi ko fase sere. Fase sere ko ni alwe ko ka posi ke fase sere. Ka ko nje tata uhinga ko ne ka yo fuha ai me ko ni. Lo ka mana puke na wa he aho pe ko na lere takai holo ayo. O eti e na foi whaiwa, Pana na puke na wahe foi aho ko ia. Na e iai me uriti ai puke. Ke prevent, tau pe ke prevent me. Koe, os koe aho e tolu, aho e whaapa tuk whai puke, tai mea koe hua e mawhai, whakapolitikare. Pea tai uhinga. Koe mea koe kahuea e mea ia e solo he ku ongo I koe aku. O ku loloto ange I he uhinga na e whakahua e ngotama ko ni. Ka awe kwa ki hoko noa e whakahua ko ni. Ko awe kwa whakahua ko ni. Ko ngā pēia he whakotutu he o tua ai tau teka ko ni fuhala whanau whapuikari. Pai mea e to e asi mai ai. E koe tala noa koe ki he pehe tokua na nau whakalirei. Fo I taimensi ni e ta. Koe tau ilo koe hai mea nei hoko he background ni. Pe te tau ilo re vai e whakakau. The minds of the creator. Ai whahinga na nauanga whotutu. Tau te ai mo ngahi mea ia lahi ange. Tau kou ke ngau e kia ke whakamao pop. Ke uhanga whotutu i whareare. Kau e nia mea nia pe mo whikawa mo I trucks. Pa mo I network ai trucks. Ka te utoki ngau eo kia I ke wanga whotu e mea goni ki wharearea. O toki uhinga lirei gau e ose paranoa mo yongo tama. Hono tuange mai hina ua. Ai uhinga nai whakanofo pe, nai hange nai hoku loto pe au kia ai nonga mo I maari. Ke ua te hoha, ke ai ke peila nawa ki tua. Hange na aku nofo whakaukau. Ko ha whaunga eni, ko ha avenue ke taulawa sio ai ke he mea o kupuri pe loloto ange kwa ke taulawa sio ai. And it's just so right. He na kai na o vare au he ku nonga mo ku mari ho ange kau pou ho ange mawahenga te alo au kai o se mawahenga no fa o prison. Kai hange ko no ko ma o pe au nonga mo fi mari. Ka ko ne to ku hinga le en kau. Ana kai ke o au kia e ko tai ngona na tala mai ko sirine no sti o mai me kau pou me muri ke totonga ga loya ko tang o te mo fra more hapanga I loya. Mo o ave siringo ya tokoni ke o family. Tu ve o tama se ka upe ke nanga tangi pe ka polisi ko na hopo ko na ope te nanga fa fungai. Te to foki mai pe o tokoni. Ai ke ka ka ha u me ko ya o na wen ke che loya pa ko ngo na itua. Ka ko me ko fa isai. O si hono tuku fuolo agi naua. Pe to ngari vare ange hena nauhanga ko whahaie ko na under threat na nau whakalere
Kai ke ipo ke pena wa ba ai ko hai le o ke under threat. Ko a me ana ko mo risky yang na ke to ton ke wa te fa hai ta ki loto ka le ko na so out te. He ko ga na tu wa ki na te we ko me ko ke fa po ke ka me ko. Kai ta ko na la pena to lo mai na to lo ai ko ai ki a o uinga ya ka na to lo o kai na ka ha me ai ya. He ko me he na to ton ke na fo hang. Ke o mai e whahai taha, he koe whui teu whapoda e whai ki ai. Nā ha mea, so koe na hoa anau tolu. Ka koe mea koe whakaofo. O se ange fu mea whakarere ia koe ia. Pea ke i tau hi hoko te nawa o se ahu waona. Kana e mei sai pea ka au ka pau na o se ahu waona nau fu me pune pe mai sea. Koe hia ina e whai hongo tama koe whamone o mau mau. Koe mau kore ke tau te ai pehe. So au ea koe ke au di, koe se au te ki mau e ngau ea kau polisi. O se ahu waona. Koe whakakau. Aqui, aí foi que pequeno que o se que é fagalele que na na fagahoko. Aí que mo ta fa akona da behena anta fred. Que o se que foi fagalele que ia. Pa hoko tu pe hono na ka que tu kuange ia. Ele imagino mangeno va madara pe hoko tu pe hono fa ho prison na ua. Te fe ai fagamau. O qual foi que kai o ku pau que hanga ka fagamau o mai tohi. O fagamafai mai que fa no puke na dolo fahu. Pena o se me ai o te ki hanga ka whaka mau ia taha kona ni whaka mau o mai e tohi whaka ataka ke whika upe ke tahi prison o ko ai ha me pehe i taimi ko whahu lolo a pehe na tolu na ai ha tohi pehe me whaka mau pena e whakahu pehe ma whai ka polisi ko ia ko ja ma whai ka polisi ke na whau ma whai pe me he whaka mau ka ko me ko na mahino ka i he whamatala ko i he aho na release mai a ki na wa. Na kai ki ha me ai me whamawanga. Ko a whakalao ia ke ngatai hono tau ina wa a wa fito November. Me he whamawanga. To e ngā ia ve polo pe ia. Pe koe ekat pe koe hafua ko haile na ne whai tutuni ke i tau hia ki na wa. O ku kei o hange pe au tuhu pe ki o lunga ka. Ko tutuni me o lunga. Ka ko ai ke tau whehui. Eu te whehui whare area. Ke hangange he minister polisi o whamarara mai ko hai a o lunga. Ko hafu hostau pe ko hafu manwhekai. Ke pe ku asi he konistone hataha ko o lunga. kai ko me pe whawhewhia ai o ku ko ne tu ko he tolo i ko ia o kuna te whok ke prisone pe kuna atai pe o tari ke foi tolo i ko na o whahoko Ko atai pe o tari ke foi tolo i ko ia. I tua pe. Ai nei whaata me na o he tu si te. Ka na. O ka pai ai hopo i ta pesa no fe pueri pena hao na o ke ma o pe ha fa mo oni tena te lava o eke ha fahinga to tongi ki hono tu prison de pe ina wa pe ko me ye ki mu to fa si o ki ai Io o kuia e totonu kai ke hoko fai no ai ho ka polisi ko te ke hanga he kakai o eke na ngai totonu pe o ai totonu ke na eke hono tu popula ki na wa tai uhinga kai ke ko si o ga kuia fa poto nge withdraw ka polisi na fai lo ngari vare pe more time more tu hau kana ke continue ke na hoko te na fai lo Facebook he foi live he Facebook. O se o tu fa mau ia e fa mau anga lahi. Ai inadmissible ai Facebook. Ha me ai he Facebook ai fa mau anga. Imagino ai ta fa aki ko ni ku ta tala no ke ai u me akto no wai i fa ma anga ai tu ko ni case ko ni ngo wa no tau hi me a Pepe ta fa aki ko ke asiata mo son ko hinga fo ka pau tau pehe ta torio ko ke ma ha evidence una ha na wa ia pehe ha ni i hia ko te hu ko ke Facebook o aha foi te wa ko po ai ko me lele
ko nga na mu ya ni ia pe ko style le re ia sai pe ka o pe te ke ai fa ase ko ha o le pelu ko nga te ke ha pe ko ia ita ko hanga o whenga i ke mama ki kakai. O kui kai ke hawa tahaya. Ko winga i ka pe ko ngā ua Facebook ka. Ko winga i te wha po ko ha. Pako me ni lahi taha ko wha whenga ke wanga o wha matala sol. Ke hanga he kakai o awe nau whiewhia o wha o he kato ho nau talau sese. Ke nau pure i e nau whiewhia. O awe ia wha o he kato asiata. O ave fa e kata soni ke na pure mai na wa e na u fia ta o fa e de fia no kato pa te pure e te fia pa te fia ka e ai ke control mai kita ta pa te hangere ma kita ki po pula ta go ya e ko me go fa ai go he bea e ka pau te ke nofo ke tolo e kuri go to pe ka lo mai ho fononga e kai pete te a go mo api ai ke whakaukau ia koe ke pehe e hanga he tai malawa he lao o whai ha mea ke anaua ke hoko solo o koe hanga ilo ka pau e ta foki maha taha o pe mai ka koe ke matai ngeri pa ke toi alo whakasio ko ho sio ata pe o ke matai ngeri ko mawa ni lo ko ha ene mau ki a koe hange te de pe atu matai ngeri pa diri ule ba ho fotunga matai ngeri ko na tu ko pe la to luia ka gera ma hata ya uliti fine o reality ka koe Ko lau ko ai tohi you shall tell them by their fruit. Ko ke fe ma we ke ha ma si ko ke fe ma we ke o mai ka kai o vent mai nau. Ta u fe a mai nau loto ko vi mai nau. Ke ko ta polokalama mo anga e tatala no ai whakaukau ko ha mea ke langha ki ka mea ke nehanga wha maapo po system o whare rea ki whanua. Koe ke uhinga ka tau a pe mo e ta whanau uhinga ki whanua whakalufua. Pe o ke su, pe o ke tai su, pe o ke sentolo, pe o ke tai sentolo ke kau kātoa pe o no whakaukau. Ke pure, ke rei, ke malu, wai, hota hako, ka moe honau hako. O ka jaha mea ia heni, ka jaha mea he. Aia koe whakailonga pe hake o lau whailonga tae mausia. Kai ke whanga pou i o mai kakai o. Ka kui kai, ka ko hapuke e ha kau polisi o ha taha ko e uhinga une mau halao. Aia ka pau na upehe ufe mau ke lava. Na o mai o whau e lao ke ne lava puke o kauai mo e whainga case pe platautea o moua. Lo tau te ka halao ia. Ke kaua ha te hao lau ai ke pehege. Ko na wanga na tori a puke. Ke hoko ia ko ha hia. Ai ko kuhinga ko sio ko ke umea ko na osanga ai. Ka toa u ngastiki te. He ikai impossible ke na ulawa pro. Ko ha no hinga. Kaya ko hinga ke na ulawa to o prove beyond reasonable doubt. So whakaukau pere ko se oi bea koe. Ko where here, kuku ia te sonia no tuke pea, mo ma to o atu here. O kui ka sonia ko no tuke ko here ia, Ai ko ke ilo, paka hare wa e lau whakauhinga rewa ki ai. Ta manina nau si o ka haere. Ko tui mahalo aia kone tū koni kone aia ko ia e whai ai ko no whamau e ngō tangata ka ku hange be ku o si mahino e ngō tangata e tūkunga ko ia ka ke hange ko whamatala ko ke mau ha whamoni ki ai. Ka koe o te aha mea ke te whia tāna ki mea ko loto ke ta hiki ki he lulutai. Ko ia.
Malo ko ia pe solo kata hiki tau ke lulutai. He nau ospe koe hopo. Nei ospe koe hopo ta mai kau mea mei wawa upe. Talo e nau stranded me ahavalu o au mai ke he. Kana ai ke nau folau he ahavalu. O au mai ke ahoni mo tepe ke nau lava. O folau e nau kau folau he. Ka koe foi whole time. Te kei ke aha whahinga assistant pe tokoni ai lulutai ke he nau delay e nau folau o au mai ke. Tawanga foki he honol. Whakalele whakomisiare mea koe airline. O si kau e u responsibility ia koe ya. O kumaka tūngai hao mau hao laisen ko pau e ngahi mea e ke whakakakato e commercial airline. Koe palapare mai ko whekuki pa moe tau taha koe ya he ahoni. Koe kai koe ke nau take on e nau responsibility. Kai ai ko tau mahino i ka ato peta tō kata alo Australian fish. Koe tō mui e waka fisi ke mau e te connecting flight. O ku nauhanga o mai te accommodation pa nau toi whakasio ha halanga waka e malawa ke wawe ai e te alu ai ke whitu na hungi ai te alu. Koe ki te toi koe nia. Pea ku whakamamahi taha he whanongo ko nau alpo tauntu ka nau huai mai e nau tai whi maari. Koe nau atu koe ke o maha lau o pau. Ka koe tari koe me kau ngawe. Whai mo rifani ate nau mea mo e whakapiko. Hange ni au koe ko ha whatongi ai a. Ka koe sio koe palpare main solo o hono whakalere i he mindset whakapure anga. Ha industry o whakomesiare. Koe whakalere whakomesiare au ke hoko koe se wāniti ai kau pāsese. Koe nia, sio o mai pe e ti tiuti whaka o wholoterie ni koe mei he pureanga, mindset whaka pureanga o whai pe a service. They don't give a hoot pe o satisfy ka whai pe he whoko kai ke aha competitor. Whai te riha whoko ko ngā koe ki airline. Koe ai ke refunding ka koe nau puka mai mei muri ke nau mai ki tongani o alu ai ki wawao. Petarange ke refund. Hange e nau ai to yaha waka ke he hakauta hake ke o to tonge e nau. Sio ka whainga e titi ko o kai koe ke tau ke lava o makata ki kai ke nau own apu ke nau hanga pay ai accommodations ke fit in kai kau pase se stranded he crash ai waka o i kai te lava o whahoko nau service. Ka pate o ki whoki ki he mahino pita mea ki tala noa ke e ni i koe nu palapare mai ia. Ka nai uhinga whoke nau palapare maa koe whakatamaki koe nai hoko ke he waka. Nai puna mui waka mo kau pastese o hau ki wawaun. Pe tala mai nai te whoke waka me wawaun ke ke lava tō. O te whoko tō koe i fuamoto. Koe ke mea ni o koe ke umaule rei whoke koe ke mau access ke neti he 24/7 i wawaun he taimi koni ko wau mai ki he ni. Koe ngongo na usio hifo he ngongo tuku atu ai kau taha lulu taina na upehe. Na e tōle rei pe waka he malawa punga fuamotu. Pea ko taimi koe na hau ai koe ke a whea hoko ai mau wha teknikare o hiri whakinga koe he lai sima. Ka koe kunga na iai koe mea mea na e hoko ke kua mea ke he na e hoko ke waka. O kunga i he hoko kone fo i pamatara kone tuku mai. O te whakamamahi ange nau whenga koe ke nau town play. Ai mea, nai mei ma tūtā maki he. He koe, o kou kei tānaka koe whamatala he koe matui e solo nau hanga race issue koe ni i he atawha o ao kosi o tau nipe i whare area. Kana hanga race issue koe ni a osi hono reporti mai ka te au me kau ngāue i malai wakapuna ai wholau e waka koe ni kai ke lava tō i wawa.
Ka ia lava to i wawau. Pea nau toi tafoki mai ai o mai o to mai ki tonga sai. Ko palo pare ma ko ia i fainga sistemi wakapuna. Ko palo pare ma ko ia. Ko palo pare ma ko e sistemi wakapuna. Ko lahang e nau ngawe ki ai reverse kia ko taofi ko frepi. Ono ngawe aki ai pe ai hydraulica. Kana e palo pare ma hydraulica. Ko pehe ko e taha kau pailate motua. Ko ne au mai ko waka ke fitu ko ni. Au mai ko waka ke foi turiki ko ni nai tu ai. Os ko exhaust ka to ai iwi hydraulica. Ka pau nei kai tau ke hanga masio o toho e kapakau ke tau e ki foi Siemens slepi nai tu he ve terminolo. Nai hanga tonu mai pe fu waka ke fu terminolo. Ta ko foi afe ko masi ka pau nei kai ke ai he ko foi ka pau tau pe ka pau nai motu ai kapakau ia ai kai homo te waka. Ko ni hanga tonu pe ke tuanga lolo ko utu ko ai ka ta ai wakapuna. Ai mala wakapuna. Na wal ga ne nai ko kuhi ko ala ne nai ke walu ko ka folau woni nai na lau nga mai ke walu si o na malava folau ko ua ke ai ke walu faita i mai ai tu anga ko e wakapuna ko ki ka ngawe ko nai ngawe ko eke kana to pe na ngawe he aho ta mai io ko eke ko hai na fo ke tu ko e waka mo ne ofi mai ke fitu na wa ta mai ka pa na kai ke tau e waka he e ki foi frepi ko anga tono mai pe ke me ko na ngawe ai ko tu nga fa tu ta maki ko ka ke fano mai ke na wa inga he mo u e kakai hala ke ya hata mate afita e na ufenga ko ke town play he ko foi ta foki mai ko me wa u na os fatoka nga ipe ai kai ai sai ka utarate uhinga go e ke he to go va mo to tonga tapu ko vaka ka pau na lo ai fu mala va puna ka ka pale mai ta ka pau na to vaka go ni va tai au ngai be vaka ko nga ko si go ki runway ki ori tonga ni ki lahian ka pau na to lahian e runway ka ki hoko pale mai go ni ka ko pale mai go ni ko nga ko maha ai hydraulica ai ko fusi go ai tau fi fusi go ai reverse kia o ne pamu mai ai iwi me hydraulica ko ne au mai go ke ne tau go ka ke te lava ko foi ilo ne foi tunga go na va ka na ke te ya ta ofia ko ne maha ya go hydraulica kane i kai e fu foi Siemens flip na me to faka mamahian ka ki au ya masi kai ke ton ke to ke nga au rocky ko komanda ko fai ke process ko ha ne o ange ko a het ke va puna ke alo tama engineer pure engineer ko pehe ko he ka u me go ni na os awe ape kaptenia ke tunga palo pare mai va ka na fu lo ape ai fe ma u ke tau fe va ka maintenance ka mus ka ko me go no fa tum mai ko hanga fa ke tala no ke perspective na os palo pare mai va ka ko ne sa pa mate au pito ai misini na fe tonge misini la ne ko no sune o fa mai reva e aceleria ke na hanga o totongi mai ai Fiji ke na ma o fai tau puna fora do fonua kai ngahi ai misine vaka ko me go na ho ha go ai so ke ko fai tutun le vane pureanga na fenga na dol ke faka no reva ke faka no reva ngau e Fiji
kana whakatau waka. Ka koe hanga koe whakau ka pau na whakapoto. Ka pau na whakapoto. Ka pau na nauhanga o tukuange i rewa ke whai e tokone a se eria ke taulelelere mai ke afisi ka e service ai sāpā ke whoki ke ono tuunga totonu. So ke whakamatala koni i he lere i he whakamatala koni kau pāsese. Koe ngai fuse aia na o si ngangana pese aia. Koe hauru mga e wakaho mo katoa e use aia o malere katoa e kakaia mo sea. Mo e reta koe na nauwha. Aia na e o si titiri o reiki e wakaia. Ko puhinga ko he kai malawa hoko ya ka pau ko hafoi commercial institution ai fukau ta ko ni na na hanga falere ka kono mau o atu fukau politikare o fagalere o atma fu CEO na o city o na fagalere ai fu ko ai fo ke mea ko fit and proper persons regulations a airline ki hasta ke ne mau hasini a position oku i ai pea oku highly regulated tia. Oku fehu i he taha kotoa pe i he industry goni. Pena anga fe ai mau e he CEO ai ngahi criteria mo ngahi elemeniti o fit and proper person. E kui he ala nigo FPP. Si oku iai te ngahi mea ke hoko ko ha CEO oku kai ngahi technical requirement ya ke meet ko ka ke to ko CEO ha airline ala ke te mau ye CEO ko me na mau he fa ke ko ni u case ko ni na o sie mau ya ke tu e vaka me he report ya engineer ka ko pressa ko o loti ko puking i mo mea mo na finga ko ke we e tai fi mari ko nga ko sio go ke he nau fai tutunala e nau teke pe ko ke whaka politikare ke puna e waka ko sio ako e sol monu ia pe kakai na he ka he waka pe o ke o fai pe o tua ia fonua pa mo kakai kai hoko foi mea ko ni ke ne expose ia corrupt mind o whakalere ake lulutai whakalere ake pare mea e ne poate lulutai whakalere ake ne kabineti o tokoni katoa u mea ia koni ku hoko he mea koni polisi hoko he mea koni he alaini ke ne hanga o reinforce mai ai mahu inga ke whakakakato e vote of no confidence. Mana tu na taki lave focus po fu a vote of no confidence successful Taki hane ko ki tatu si aba pe taxi be te ke osi Siempre ume ko ni na ko swa to kanga he na osi puna ko waka e tu ta ha ki mu ni e a kos Fe tu taki mai ka nga o me va ki a u fa ton ki a ko waka na to foki at na ui hi fo pai la te ki ta wa ke cheki a ke na ufakasi o ka nge pe asi hi fo va e ke na fa to pe ko pe at pe ko ke asi me fo va e pa na ta foki mai rewa foki mai ki tonga ko no winga be foki he lahi oku lahi runway ke na manu ma lo ai ke finga ke tu e va ka ta pe va ka ka ko ne sio ko foi pa winga e fa to kanga ko ke malo e fo la waki ka na ufakaki hi pe o ko fo ai o wai mau fatongia me fale area he ko panga pureanga fakakiki mai rewa tokon paremia me paremia ko kauta havaka ni ai ko kauta havaka private ni ai ko kauta havaka ni ai kai kauta havaka ni ai pureanga ki tantea de meeting gosi kana fakakiki mai hoki Kana ufakiki mai foki ko private company ya ko public enterprise kana wanga fehu ia he aho ko ia ka presse vaka ko ni ko hai ulaya polo ko hai responsible ke faka more mo ngai me goya ka ke na ula na totari ai ko fehu ko he aho ni o se ne crash ko ni stranded ka kai wa ngai koso ko involved ai
Ai mo kakai na os ko le ho na lo to was fie mau ke fa ha counseling ia mo nga u fa ata mai ga ki na to kai ke te pe mai he ka ta he ko ni ko hai kakai hai ke au solo to ko a bu me go ni ka fok a fare ale ke ono fa va Koia. Ko konga ia ku o ku maho inga foki ke fai ko ia he. wai le va me ai ke wai me peheni mahino palo pare ma koni ku ke talanoa ki ai. Pe kulava pe ka ia ni ke na tala mai ko hoko ko incident ko ngai me ko hoko ko ngai me pe ko hoko he fononga nga. Kana ta fa POLOKALAMA foki ki he asika o whakatokanga, o ku kehepe e ne hoko whakafoki whaha mau meha no ngawe aki o si ilo pe o ku kai ke whiunga ai mea ko ia. Ka ngawe aki pe o hoko ai palopare mahange ko asika patau to kahaki. He ko mea ia o kai ko kai e sio he tai nini. Ko talu e whoki ate waka me wawa unika pau ko ia. Na estaimi ke o si ai ha lori tamate afi e ua petolo. O tari he runway he ka pau ko e pehe. Ko inga ka o mateu teu. Ka pa to he fo halawa e olo ko pau ke ai me e kohu mo me. Ka ko na ia utala mai na o si o tu e vakai tu ka pe asa. Alor pe ka pa na to pe puho. Si fe ka se he ka ko ngai ta o fa ke si o piven. Ko fa ofa hai ta na mau hau he vaka koi. Ko vaka na mau folau mai mo ko amo ka reka. Na mau hau he vaka koi he ahoni. Pe hoko whatamaki he ne wholau mai ko a pongpongi. Ka kou whamalo lahi ko kiau, ko ngā ko e mau hao mai, ula ki ko mo ui, pe a ua he kapana mau, even na e sai pe ku hao, ka kapana mau kau he tō ko he waka, hele pe te heka e whanau ia, hapa kapuna ke mau whoki e ki nusila, hana uli fia, ko ngā uesia, ko tala noa ni he uesia, whaka psychological hon atamai, Pako mea e taha ko whawha ia, i whamalo pe au ia ki he, ko hai whainga na e whahe pai la te. Ko mea ke he ka pau po ko hai tu unga kua au ki ai. Ka ko hai e whainga na nau whai o lava ke whai ai ko ai tu unga ko ni kua au ki ai o mo ui. Ko mea mahu inga taha whuki a te au o ku mo ui. Wa o whakapuna mo ui. Ka koe ke totonu ke tanu mia ai ai ngahi whiha la ki totonu ke whakalerei. Ki mua na awhai whai hoko o tae aonga o mate hakakai. Ane to ai waka na mau hau pe matoko konga na mau iai konga ki mue mga punana e afu au pito aloto pero daim ko na mau ala ke whakamoi poko e ai au kai kia ha e ai au kuava ia kia ha me ia ke alifu e wav te sia pita ke au fiko ke kapa koi o lunga pa mau tangu tu ai pe o afu ia pe kana mau wa mai matolo wa mai ki wapa uni ho mau hau ko si fa ia ka kaina na loto he waka ko fu me ala hien kai to ton ke frasi au ke lulu tai o kai to ton ke na frasi si e me ko ni na to e vaka ma lo pe na mo ui hiri fakinga he mea na to ton ke fai nga we lahi ke ka pase se ke fa pa pau i o ka ke wesia na wata mai mo le rea i fu pala pare ma ko ni piveni Oh yeah, very unprofessional au pito. So no foi ki family ko ni ko toko no na to tong pa nga wang ni manoa ke loki. Me he ahvalu wa mayen ke atani mai. Masi ko kahala ka te a financial assistance. Pe ko fainga formatala be fo fi mali. Ramai ke na wale a ko ke te ko na ba ko na ko itali ko mala na tamai ko jele baka. Ke foki mai. Ko whaka o whapa tuku kehe ange pe foi a takai ko e solo. O si o rewa ke taimini. Kai ke toi aha kau wholau ia o mai mei muri. Ke toi whaka amu ke o ki wawao. E whau mai he tau domestic. So ke he impact whaka ekonomika, whaka finance, whaka loto whanua. Ko me leo hoko ka ai haka kai o ko foi o mai be o ki wa hanga tonu fo pe na to nenti o al nenti e ki wa pe na foki be na to rai ka ko uhinga foki o domestic
industry ke na hanga o fai ai tafe fai economica loto fonua sio ko confident go hata ke to he ka he waka ke to alu ka ke to sio ne hanga rewa o titea kakai ke o te nau to ai ko impact for economica impact he tourism impact he convenience kakai mo nau prosperity kako ngai tafa aquí ko attitude ko na hentolo ai kakai nai affect so nei ta ko tara no age ai ki fine ki nai kau he ka ko he mea na ne ko ne fora matala na affect fa ta mai ne shoki ko he mea ka ko ke kau ai pe o ma feinga pe ko hare wa me wai me ai wa ne unga na fe ona to gai ko tari ko wange ka pa wa mo fe mare pa fa rifanya to mo kai mo ke na hanga hentolo like professionals ko ke ngari ko commercial airline ki au he kai ko me ente unga o ke haiava mai a fare area ke faka papau I ku fa foke airline ke private sector te ke au ha fahinga fa hoko o service ya ha kauta private ke tunga maulalo pe ni o hange ko ona fale re ko ne purean ko ka no inga foko na mai mafai faka politikare hala mo na te tau ke fa sio pa ai me to mari hanga he me ko no expose mai I basis o faka tau ki waka fo panga fitu miliona Amerika au tau pe ko tani ma miliona tonga kai ke lava ki waka ko ya ke ne fai se vesi ko puna ko ki puna pe ai ko tu ko tai mini ku lava pe ki waka o puna ki wa puna ki ha pai pe ko pai late ko o kune koman I waka ko ki pai late fispeta ko ne ospene ho wa ko tu ya waka ospene ho wa ko tu ya waka ko yo na ia ko kai yo hanga I loi ko o la hono tuku aki ai ongo pailate ko ni tonga ko ni na kapteni he sapa ki na ilo pe ke palo pare ma kana longo pe ko nga pe ko na tolu na hanga o fare I pure anga ke na foto airline ka we for injustice lahi ai na ka kita no ange ke lolo te me ko ko mau ai tohi ko me real tonga ki pure anga he wa fe wanoa ko na kore ke hanga mua he pure anga current to ai na no he pange falagalaka ko fitu kilo ni mamano Amerika ke na fratau mai ake fo I misine ai sapa ke fagalere I sapa ko kore te current toa hala mohana ukore haseniti me tu hau ke na hanga current toa ka lava he ku ostaria he panke toi benke ke akuri ia pure anga ke na current toa sio na me kai ke more noa ai hapa anga tu hau ia fonua kai ke na hana to fai foi option e kore ko ya hana to ria to ore vai laisenia sweep na to laiseni go real tonga kana hana to ria take up e fufoi industry o fagalere e na tolu ka to e kau pailate ko train he real tonga ko no recertify e na unga kapteni mo na laiseni fai he real tonga ka engineer na ko train he real tonga full workforce ko investment he real tonga na walk over be pure anga take over no regard at all ke sai kai na take for option ko ke na current toy ai fitunga ni manoa Amerika fitu kilo ni mamano kai na take for option ka kana take na to for option go lere mai lulutai ko fiu igo a honi be wa u ki fe fa more ai kauta lulutai ake panga tu hau o wa u ki fe
whanoa miliona. Kai ke toi si he whanoa miliona. Koe eti koe tau whiui. Koe eseti koe o tangu te lulu tai wau ke whanoa miliona i kai. Koe tū koe sāpā koe ne tai ao ngānai. Kai te lava sāpā ia. Ai koe lau koe kau expert koe mea o stein ke script me tolo sāpā ia. Ai o e toi lahi ange whakamore ke whahawi pēa gai he ne tū koe ni. Mo whakamore nei to ton ke whai gai i he wike ki mua pe hoko ai mau. Ka koe ngahi business decision ia e toki makatuunga pe mo mahu inga ka pau o kuke ilo lo loto ke industry goia. Koe mea koe ke mai kau politikare o whai tutun he u e lia whakateknikare that have nothing, they have know nothing about the industry. Koe mea bende iku kai. Ka koe mea wongo koe kau koe nao maa whai tutun pehe hange hapaanga e nau kui o whakapaanga ki koe koe e araini. Me wongo koe ka teo. Kahinga industry whakeni au makehe. Pea ku ilo peke a kakai e whanua. Pea whainga industry ke ni makehe anga hano whaka lere koe kautaha. He ku whaafia mau whoke he ku hangi ka teo koe ni ihi. O ku whai lava whai whakatalanoa ka kinau tolu kunau. Tau kei a pita whakalere whakapuna. O ku tau whita tau pehe CEO. O whia mau whaka kakai e ke ana e nau tikite mga himea pehe. Ihe whefola o ku whakapuna pehe ni. E ko ngaha ko time pehe ni, hanga ko whainga mea pehe ni. Ka pai whai tutu ni mai ensinia o ku ke alo e ke puna waka pe whakapasi mai pe me hai se nolo ko hawai. E lava pehe si o ia ke ne taofie waka aki ene ilo pe mo ene taukei ne tangutot moia ko ngaha na e ko ene taukei ta wako ya. E ko ngaha ko unga ia pehe o kau taha waka ko i murini o mawahe whainga industry ko ni e kai ke tau atu no ia peha whainga kakai ke ume pehe ka ko ti ma ko taha e vai anga o tuton ke whaha wakai ki ai he ko mea ko ni ko mo uye kakai tau o tau talanoa ki ai e pipo ke O koe ka toi loie mea ko uke whamatala ki ai. Pea koe taha pe whokia ka pau ke whatonga i ta whatalanoa mai ki mua. Ai mahuinga koe ke hanga he pure anga o device mechanisms ke nau hoko ko hakau rekurita. Ko nau tolu nau hanga o sivi ai ngā aue. Pea o ange service provider ke private sector. O ange ala ini ke whalere. Pako mea nau no whalere na tō sivi mo extended. Mo meet extended koe i kai sai. Kansero mo lai seni mo whinga ke meet. Pea hanga rewa he mea koe ia o improve, continuously improve mata vai i ngahi i criteria whakateknikare. Sa ange koe ni. Ko pehe koe he kautaha o kai kia nau policy ke nau hanga toka ngai ai kau pase se oku tautolo e nau waka ko uhinga ko mau e nau waka. Oku tonu ke kau ia he ngahi criteria ono issue ha AOC o kautaha pakapuna. Ka pau ko o ngā ke ua hoko e nau exclusive right ke whakalere toko taha ai service ko ia ke nau whakawhahu ai ke kakai. Ko ngahi soka ki tahanoa ngai whai mea koe ni. I he wanoa. Pau koe COVID, tilo tōng koe whai stranded koe ai ngahi kau taha wakapuna kai ke nau toi he lockdown ni. Hangarewa he Fiji o kore ke pure anga afisi ke nau hanga karentoa mai e nau no whangeau 25 miliona. Pana hana tolo improve keep and retain e nau kau ngawe improve e nau whiriti. Whepe koe open up mai koe ni COVID lockdown ni. Oku explode se service iau. Win official reward airline of international airline of the year. Ngahi mea koe pau te lava po sio lahi e nau ngahi whiriti. Koe waka koe ki tonga ni waka bongbong waka i whiaf. Me waka e aho kotoa he bongbong e whiaf tua whia ki wawa.
o te sio koe ke mahu inga koe an foke pureanga o hoko koe regulator. Ka tuang ai service provider ke fai he privacy ta. So foi me pureanga koe na hanga current toa. I know ai FG. Koe kore koe rin tonga ke current toa me pureanga e nau gino pe la koe nau gino si be na to. Ke ka au he nea o mai ke ahoni. Hanga he u mea koe ni o unfold mai in front of us. O ne tala mai ai tae whalalaanga ai pureanga o e aho. He koe mea fuke na whainga au ke u whai ke o hanga sivi. Ke lava ke na nau meeting ai sente. He koe ilo ka pauna e lau maari le re pureanga. Na nau fia hono sivi nau tolu ke tokoni kono whakaliri e nau sevesi. He ula he tau mea ko tau tai tokanga koe kai. Kau hanga he mea koe a sapen e nau whakaukau mai nau whakalere whonua. Ka kuhinga he nau take offended nau tauria he kuhinga he corrupt e nau whakaukau. Kaka ke nau take it as a way forward ke hoko e umea ko mauhanga reisi ko hamea ke nau. So ko atu ko isi una whoki mai waka he ataha whaania o me. Whaki ki mai nau tauria ko ke kawai pureanga e he ko kau taha private jet na reisi te company heti. Pe au whehu i ai pe ko hai tene totongi e lai Apollo ki ha crash e waka koe ni. Hei re tala mai pēnau tōria koe kau taha private nau tōra. Ai koe ne au mai koe ki hau ni kou whehui ko hai tene pay e cost koe ni. E pay e tu hau, e pay e kakai. Pa kou toi whanongo, nau toi whenga ke whakatau waka. Ka nau ngau e aki, ka nau toi te toho pepe me retirement fund. Ki au o toton ke aha tokanga mawahe kau ngau whapureanga ke mea wani. E hahaka haki nau toi taim nau whemaua e nau pensioni. Ko osi whaololo katoa he lulutaia. Ai pisinisi o te eke mo ui tō tahe hano whakarere he pureanga. Never before ke whakarere he pureanga ai industry koe ni. Pa mau hatupu ai, morepe. Ke whakakaukau e kau poate koe retirement fund i kau ngau whapureanga. Ke na o invest iha fupuha mate o kai ke toi foki mai sirini. Ke hau toton ke hanga he kau ngau whapureanga tau furi ke he i kau mea kau poate koe ni. Without hesitation. Koe ta whaakioni koe nei o kou sehi whapakai hifo ki he ni ihu nau tohi social media nau pehe nei mea e pare mia o whikaku mo incident ko ni o ne pehe ki tau tatari ki he insua. O koe ke fu uhinga whakau ke o mau kakato au context e fo i press release ko ia. Ka ko uhinga nako ke whakaukau at koe ki ai nako uhinga na guaha sirini to tongi kakai he tari ke insiwa pe uhinga ko insiwa tene patotolo e paloparema pa na talamareva ko ha paloparema na hoko pe ko insiwa tene lava o tokoni mayo te o maha tau waka fo o maha tau sapa fo o e taha kai he ko os mahi no foke kai ke tai auna waka ko ni pe ko ha u whakaukau uhinga tau tari ke insiwa ko fehu be agu ko fehu i time lahi ko ki fa tokanga ki o mahu inga ba puna hange ke tau fa tala noa ka mu ange mo uye kakai fe ka pa na to ba puna ko ni o mate kakai te tau tari ke insiwa ke fakakato mai o me ko ya ko uhinga ka mahalo ke ilo lahi ko ke context ko matala ko ya ai tari ke ba puna ke insiwa Koia, o quanto fa che uinga le rege u tari feuia con le fai e pare via per poi kau fai o ka komente lava o atu ka pauna mo one in siwa o si ai na mecanisme na doria ke na hanga o pei nga hi hotel ke no foi kau mea gona stranded he waka fai mo nga counseling medical rehab ke na whakaukau he kono uhinga he na o pau ia ko ia foi silini me inchi wa ke hanga kawa e umea koini uhinga ko ke na te tato ko ha hunga ko ke fai pe he ai
have responsible institution industry like this because they don't have money. Had they had money, they would have done what is right. Had they had money, but they didn't. Nga he ko jasilini. Ko tala noa ko na ko whakapoto ko no whamatalai ke whetaria ke kakai ka pau o kakai o sio ke wheitu ko na tuua e waka he foi lai sima mo ene mama ko ke te minolo. Mita pe tolu noa. Ko whakamatala pa ko foi afe i ko he masi mo ene amanaki ke foi lai wherepi. Pa pau na hala ene fika. Ilo ai tu anga lolo ko uto ngai wa puna ko ia na mi hanga tono ke waka he ko foi at that very point ko fa matala ko e pailate at that very point ka ke to ya hydraulic ya ko foi lere ko foi lere ta ka pe ke to ya me egen to ki a holo mui pe ko to ta ofi ko vivesi ferepi ko pe ke to he ka te ya ko ne foi lere ko si su ke mo uipe. Pag ay pag halere hakika. Kagalere ay pakapuna to hi fokwa. Halere halere ke pe uano atupe. Kage piven ko tu mahalo ku. Og mahino ay issue nengo ku og loloto ay issue ko ni ke tau hoko toy. Kagonga ka taimi piven te ta tuk fama popo mai pe ame ke tal no fa osiai. Issue ko ya pata toki hoko atu I he whainga mare ka hoko mai. Koia. Oku whamalo bea he ma whainga mare he ne kai whoki u te fua manaki e te lawa he palpare ma koene interneti. He koe o te whoki hoko ki pologo ki wawau he talu koe motu koe he. Koe whitakai me pene ngai fufoi sa te laite taha pe koe na Starlink koe boea. Ka ko kolo apena ulava ki connectivity ka ko ka sai vega ta toki wakaya he u ka uha a time ki ta tok program fra osia e ku he na lahi e ku mo wa he u me ke pe ka ko ka na ku loto ke ki ma bobo e ku ki fe komi ke sistemi fra politikare fra komunisia sia ina ke wanga vete le rei hono kakano ke talava ke tatala noi he kuia e me ai o kuloloto he sio o ku missing me ki tautol ke magatu unga I ha tau kamata fo ke halanga fonua e tolonga motuloa o ko ka ai ko mahu ngai pa no na fia he ki folau go ya o hinga pe ko me go sio ke ai me he ku perspective tau ke faka system engineer o ku ia ku mahu ngai he foi I system fra komunisi a siaina ke faha hano vete le rei ke tau sio le rei pe moanga he kone tu ko tai mini o tau palo parema na tau palo parema pe ki moa ka ko tau vilo mai ke foi faunga ko ni o tau ke palo parema pe ka ku loloto ia o loloto ia alu ke mindset o ku ke nofo pe ia he faunga o mea vare he ka te tatok tala noa he ai whakatala noa o maari ene o mai ka au ko huinga ia ko ke loloto ai e tau hohoko ko no hinga he nei turiti pe kakai ko mea vare ko hou eiki pe mo hatu I oku iai oku ko ha o tau tolu ia hangi mo more o lunga pe ka mahu inga ke tau analyze o loloto ka tau lava o restructure whaka mindset he mahu inga mea ko he kia ke mindset he talanoa pe kia paula ia ke kakailoma ke tau continuously improve by the renewal of our mindset ai o mahu inga he mahu inga ke tau revisit tau mindset ka tau lava o
whakamao po ki hala fononga langa fonua e tolonga motulo. Kata toki lawe kia he ui ka hau so. Malo bito pimen fa malo at helava program FATUFONUA ahon tatoki wakai he ui ka hau kata program fa aus bata malo lo ai he Christmas me fa stau. O vatu pimen. Sol. Fa malo at kag motol o to be kain lava ke mo kau mai tau program FATUFONUA he ahon ba mo fa fonga tau fa malo fo ko tau interneti lava lere pe ta proklama lere ne ma proklama re watu pe lava lere ta proklama lere pe me kamata wa o kene o se proklama ta ku fa malo la ya tu kia te mo tol ko to pe tu time ko mo fa no ngo ta proklama na ku la he pe ngai fe mo mana tu ko va unia kai ke he ni mo e me pa ko o go ngau to ki pe ki laptop pe mi va un kai ke fu asko to e me koko pe ko mo ngai comment ke lava ke sio ki ai mo ngai comment ka ku sai pe ku ngai ko te to lau pe na fa nga fi hu ia pe o mai e lava ave pe ma programa fa o si fa ho ka te ke tau ni I he wi ke ka hau ai te to fa ho ka to pe ai tai ni ke mo mamata ki ai fa malo la ia tu ke te motol mo lava o ka mai ta programa fa malo at ke motol ko sponsor kada fito ke motol ko ia mo muy mo totongi proklama ko ni ke whakahoko atu o lere me sanuari ki te sema o whamalo lahi atu me loto honga a pito ke te motol to peta foi proklama ta peta to malo lo ai I he tau ke ngatai whamalo ki he tau ko taha ko ia South Pacific Loans Stalik Tupo o ku ke ngalo ka tahani ko ngā foki ko ka tahani kuna o whapaanga ko ia tau ngā proklama I Vipon Media ya Stalik Tupo ko ngā fie mau no ko ke fie mau I New Zealand ko New Zealand peni I Auckland ko e ka tahana finance ena sai tahana te ke lava o fitu taki ki ai ko ngā ko hoto pe ko telefonia lomi e fika ko na no balunge au valu hiba valu ate ke talange ke le Stalik pero para que te ma stare que o ai peka nga au I he finance te na lava tala no whakatonga ke te koe o mai fia mau koe kauta halere I taha ena au nau toko ni pe nau te whare I koe iha whahinga fia mau pe I he no koe South Pacific Loans koe tau whare koloa wala ena I loto nuk alofa hanga atu ki he tau mai pea building ai au ku ai page facing store o ku tu mo lau te lava o wakai ia tu ai ko taha ko ia ko vala te ke lava ke update ia te vala ia fulahi apito whakatau pe bavi ke lava o update ia te ngai koloa ko I whare koloa ka ko at pe wena ke asia tu ai fika telefoni alo ke pe ko ki ai o si ai uta fo ona o hake ki ai vavi hake na ke tomu ko fika telefoni ena ko ua fitu tol ni maono pe koe valu fitu noa valu ni matolo. Wa fitu tolu ni maono hanga tu ki he whare tamo e pea building I loto nuku alofa te ke lava o tori mo whiri ai iha whaahinga wala pe te ke ala fia mao me ai te nau lava o mao kotoa tu. Ia katau kau taha waka whatonga iange ko e siu I Moana Freight Services o kunau tu mo lau I no tokonia ai ngahi ave uta kotoa pe o te tau pe pa me New Zealand I nuk alofa pe foki ki wawao o kulava e kau taha ko ia awhereti lavu o tokoni ke te koe noa ua taha noa ono hiva tolu ono te au hiva walu I he Tennessee Avenue I Mangere te ke lava fitu taki ai ki awhereti I he siu I Moana Freight Services Limited tene lava tokoni ke te koe une uta atu foki mea kai pe me tongani o atu ki Nusilana ha whahinga mea kai pete ke fia mau au kune lava o whea wa ngai fia mau ko ia pe tu taki ki a whereti ka pa uku ke wha fia mau ke hauta ke ave I he ne kautaha ko whereti ena o tu mo lau I he kautaha I he Tennessee Avenue I Mangere ko e tau live stream mantu I ke o ko I wapauni awia I he lere atu na ti se maka atoa ka pau ke fia mau live stream
toki puka mai no sila i Januari hoko atu ai. Ko tisemani katoa ko i wawaoni ke lava o whahoko live stream ka ni tongana. Tuke ka pau ha live stream ai wawaoni pa ke whetu taki mai pepe ma ha time ki ai pe kai. Noa wataha, ua noa lima, noa ono noa pitu, te ke lava o whetu taki mai ai i te live stream o ka pau ku ke fia mau. Ke puka ha o live stream i New Zealand, e lava ke puka ke taimi mai i e fika kona. Ko Brisbane o ku iai live stream ia e tes, te ke lava o whetu taki ki ai ka pau ku ke fia mau. Ko e fika ka noa wha wa noa hiwa, fitu wha ni ma wha taha, ka pau ke fia mau live stream i Australia, te ke lava fitu taki ki ai, ka pau ko New Zealand, te ke fitu taki mai pe fika telefoni ko na wasia te pe screen, e lava ke fitu taki mai ai. Mahalo ko ngata pe ia, e tau POLOKALAMA ki ahoni, o ku whamalo atu ko mo kau mai, ko mo mea ata toki whilongo aki, i ha toki whaongo atu ha taimi a tae whafufunga i e wike kahao.